Assalamu alaikum, кандайсыз, жакшысызбы? Эгерде биздин каналга аттан элек болсоңуз, азыр подписаться дегенди басыңыз. Андан соң биз сабакты баштайбыз. Бүгүн суранычтар боюнча Өрүк зарга кетели аттуу чыгарманы үйрөнөбүз. Ал чыгарманы Самара Каримова, Саламат Садыкова аттуу ырчылардын аткарысында окуп жүрөсүздөр. Ал эми бизде өткөнкү сабактан Сыймык Бешекеев агабыздын Жалгызымсың аттуу чыгармасынын шилтенип чертилгенин көрсөтүп бересизби деген сураныч түшүптүр. Ошону бир сыйра чертип кетели. Окей, ушундай. Эмесе Өрүк зарга кеттик. Өрүктүн чертилишине киришебиз достор. Проигрыштан баштайбыз. Terip de alsanızlar olur. Mi mi fa fa mi mi re do re re mi re re do si do 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 la la mi re baştan mi fa fa mi re do re mi re do si do 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 la la mi re do si do 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 si la si si la la si Kuplet geçeceğiz. Mi'nin ortasından bas. Şimdi neyce olsa şilti alsanızdır, bunları alsanızdır olur. Mi, do, 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 si, 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 la, mi, la, re, do, si, do, deriz olur. Kısap katıyoruz. Do 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 re do 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 si la do 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 mi si 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 la 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 tercih olur. Do do re do 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 si la do si 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 mi si 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 si
сап өтөбүз. Дагы бир жолу. Sap koyuyoruz. Sap koyuyoruz. Терсеңіздер болады, жоқ болса теріп жүртеңіздер болады. Өрік сарға да жақсы шығарып көріп алдыға. Тағы қандай шығармаларды үйренгіңіздер келеді, ушул видеонун астына комментарийге жазыңыздар. Жана бизге жаңы келген конокторубуз каналга катталып коңгуроочону басып койгонду унутпаңыздар. Жана бизди башка досторго, тааныштарга сунуштаганды унутпаңыздар. Эмесе кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.